Clear tu lengai thatu te chibai kabu ka chu FIFA World Cup round of 32 in khel hmunam takmaya England chuan Sydney sikhatin DR Congo an ne a round of 16 anin hlang kai ane he in khela hian Bayern Munich striker Harry Kane chuan the Three Lions goal ni te hi akhunga DR Congo lamtang golut chun khung tu hi Brian Sipenga ani ve bokane England lambatangin Jet Spence, Konsa, Gale, Nico O'Reilly ten defense lama bull antrana midfielder Declan Rice, Anderson le Jude Bellingham te kan hmu a forward lama adan ngai ten Harry Kane and center forward position aron lua asir lama Maduau Kele Marcus Rashford ten an thlop bokane DR Congo lama hian Wan-Bissaka Tuan Zebi Wiza te ho kan hmu a an group stage game nu nung bara Uzbekistan an ne tuma an starting 11 atanga som lai main England laka hian in khel bul an tran ane ti chuan le game a in trana player nei thazok England lamin game an thununa ama ero chu DR Congo lamatangin goal kan hmu masa thunga DR Congo forward hmunam zet mai Sipenga chuan minute sarina leka he in khela goal masaber hi akhungani penalty box veilama chang tu nei lo Sipenga hian mual lai atanga an ball varlu thazet mai adon hnuin ain siam rem hreta apet lut zuya he goal hi FIFA World Cup knockout stage sa DR Congo goal masaber ani nge bokane DR Congo lamin goren khung hnuin England lamin roulette ngei tumin theitop an chua a ama ero chu an game in beisei a phak mol lova an nor anatok lova holam daga ti sual ni se an nei zut boka atoi zongin hydration break ma zong khachu England game in beisei a phak lawani ama ero chu England lamin hydration break minute ni thum chung lekin team tok hlok thak tak an lo nei man ani che kang chu hydration break zo an game zet zong aron dang ta zar mai le an nor anasota an passing le gameplay shim point ma aron son viewani Harry Kane payson penalty a hlo chuak trep nge ane kha ama ero chu DR Congo lam an ding het ve thlata low block defensive game an khel bok nen England tan po sutlang thei an ni tabik lova score 1-0 nin first half an zo ta phot ane ti chuan le second half lam an tran leta a England game a thatluang zela ama ero chu an du le mamober goal an khung lok thei lo ne minute somsari chhovel thleng khan England hian an sipur an la rul thei tlat lova ani na taka chuan England tran tu te mang a ang manani khata tak khachuan England in creative playmaker an mamona asan zia alang ka hria a final thata dead ball technical passing ganti ball fing tak mutur a lo ni asir lamatang chuan an nor na khop maya ball cross po atamani ama ero chu a hlo tok thin no lai kha England tan chuan a poilai a boi thak lai ani ta ne kha game a khan England kha chak lo ni ngat se an head coach Thomas Tuchel hian selna atok nasa khopang engwange kan ti chuan Tuchel hian creative playmaker thatak tun din mun English player zinga chun ani tluk an omdonem ni ti tur khopa creative playmaker tha Cole Palmer a ko tel lo ne tin Cole Palmer baka Phil Foden po a ko lo bokane tuna England number 10 Jude Bellingham hi midfielder thatak ani a goal khung theya a physical a teima bokani ama ero chu mimal taka ka du khop lo lai chu a creative talk lo lai hiani kan ti ange ke chuan number 10 ang ni lovin box to box midfielder angin a tha ka ti zok ma se England hian box to box midfielder thatak Declan Rice le Elliot Anderson te an kola chu wang Tuchel an Jude Bellingham ada advance sheta number 10 role a play tir hi ka rethiam khop mai ama ero chu soitongin creative playmaker tan chuan ka ei do hleka ma se ani lo tunge number 10 role play ang ti lai hi zona lo om chu ni Morgan Rogers a oma Eberechi eze om le ani maya
Jude Bellingham ai thlan an nin ka hrele si lo ani chu wang tak chuan he England team a creative playmaker tha pahni Cole Palmer le Phil Foden te lo hi an hmahuna hin a poi thui thei mai ngem o ti te an tuar pha mai ngem ti te ngai tuana chuan a omani engpon isse khalam chu du tok ta phot ta ila second half hydration break azawa ama zong a in England game aron thale sota ti chuan minute somsari pangana a Harry Kane na tangin goal kan mutange nge a mual veilama tanga Anthony Gordon ball vorlu thazet mai ball cross thazet mai Harry Kane hian a to luta goal thatak kan muni a goal khung dona box chunga a movement mol mai kha zirtham anin ka hria a chevel kha striker class straight kanti striker thabik te zia dik takani goal khung dona a omna position kha kanwa en ani chuan a omna kha ava advance set a ma set ani kha khan defender kha a pot ma ve ta seta ti chuan ball cross aron omrual khan Harry Kane an enge ati kan ti chuan space omna lama avatlan leta ball kha avat tawani ball kha om mun atanga to tup chu ni se kha ai khan ana kher om love ama ero chu avatlan le thret na speed kha tangkai takin amanga ball atonat pha sot ani penalty kan pe tur kan tlan thret ang hi ani bera ani pokhana ball to dona aron tlan le thret kha tangkai takin amanga kha a speed awang khan na zokin ko zokin ato pha a goal kan mutange nge ani kha tichuan England goal masazok kan mu atanga minute somvel nuwa Harry Kane atang thawin goal dang kan mule a Harry Kane class sanzia kan munon le ani bere Kane khan Anthony Gordon ball back ball pass kha penalty box pon theta alo receive a mase DR Congo player pathum vel khan Kane kha an hual ane tichuan Harry Kane an enge ti kan ti chuan sot tamai lovin mun all space zongin dinglama a khal phei hreta goal lampo en lovin a chance nei rualin ko zetin a pet thuaya alut zuini kha goal alu theina na a ball receive dan de a movement a chevel le a finishing thleng mai khan engkim kha a perfecta striker class sang takani zia kha aron pholang non le ani bere kan lo hriat lo takin Harry Kane hian season man zo ta ka khan Bundesliga a goal som thum paruk ngot mai a khunga sangni somni panga tanga somni paruk European Golden Shoe adong nge ani tin Champions League lama ni se goal som pali ngot mai a khung boka goal khung tam lama Kylian Mbappe chia a phak lo nge ani chu tiang khopa striker class sang chu ani a tin Harry Kane thatna chu overall anga a tha hi ani kati a chan chu goal khung theya boruaka a tha a passing le playmaking thlengin a thatela chu wang tun din huna hi chuan ani aya striker tha hi du thlan tur anom big lo ni DR Congo lampo khan Harry Kane class kha an chel lo ani bering ka hria a en tirnan Harry Kane din huna khan striker dang tuemo omta se goal kan mukher lo mai theini ama ero chu Harry Kane ani miawa striker thabik striker dang lambik ani zia kha thatakin aron pholanga England in nena anchan pha ta ne tichuan Harry Kane hian kumin FIFA World Cup a game li a khel atangin goal nga a khung to a goal khung tamlama France striker Kylian Mbappe le Argentina captain Leo Messi te chia a phak lova Leo Messi le Mbappe te hian kumin FIFA World Cup a goal ruk ve an khung to ne tin Harry Kane hian FIFA World Cup chanchina goal khung tamlama Brazil legend Pele ale pel ta chia boka Pele khan World Cup a game som pali a khel atangin goal som pani a khunga Harry Kane hian game som panga a khel atangin goal som pathum a khung to thungani le Harry Kane goal ni mangin England in FIFA World Cup round of 32 an paltlanga round of 16 a thleng turam zingami Mexico an masandona
game munam tak mil hlui tura ngai phot mayang Mexico lam hi kan pakai zo anga kumin FIFA World Cup a game li an khelto atangin an chak fai veka voili an chak tina nei chu player nei thaber an ni lem lova amma ero chu an team chemistry a tha a thleng turam an ni bok nen game an fight thei rio maya chu wang England nen an in sutur hi a hmunam dona a nga hlel om tak zet bokane le a top lam nei don ta ila DR Congo lam hi kumsom nga pahni zet nuwa World Cup an ron khel le ani a atum khatnan kumina World Cup knockout stage anin hlang kaya ama ero chu England laka an tloma avan duai zoka an tanga tikhan kumin FIFA World Cup a an zin kong po atop velta chi bokane heti mek lai hian the three lions lamero kumin World Cup a kan la muchun zom zel dona soitongin Harry Kane le thiante hian an game le Mexico an sudon ani a an paltlang theingem kumin World Cup a hian engchen nge an thlendon ti chu kan thre chho zel ani ang chu le tikhan tun tumatan chuan kan du tok le phot mayenga kan video te tha intia bengwar thlak inti ani chuan lo like kula kan channel hi in lo subscribe bok don nia clear tu le ngai thatu te in zawai chunga thinlung takin lom thu kan soye hun man nuam vekole